Karon nako sa eskwelahan sa elementary Kabungaan. Among eskwelahan sa una, biyog yapon. Mo gyapon naghinlo na. Mo ni maestra si Ma'am Edna Kabusaw. Ay, mayong gabi yung tanan, mga higala karon shout out na o taga amo ang barangay tanan si Miss Ginalyn Cuarteros and si shout out pod ni Elisa Madira. Shout out po ko ni Juberos Ranyen. Pa shout out pod ni Ani Lakbayo o kang Romanito Lakbayo, Ronel Mani, Rone, Hindi ko kiwag makawa ko edit. Shout out po ko ni Terry Ranyen kang Lourdes Dapita. Shout out po ko ni Ronnie Kawaling ang mga gwapo. O si Madam Maribet Balaba Kawaling, super cute, mahinhin. Shout out po ko ni Loraline Dolhao, Jean Enso. Shout out po ko ni ang maguwang day po to si Elsa Corteros katwas Manila nga na quarantine day po to. Shout out po na si Jag Apil. Og si akong maguwang nga si Ray Corteros, shout out po ko katwas sa Cebu karon nga wa ka uli kay tungod sa COVID. Ano sa panmawaning COVID, layas na sa COVID. Shout out po ko ni ang maguwa nga isa kaadyo si Roy Corteros. Shout out po ko ni Len Corteros katwas Davao karon nahimuyo. Shout out po kong Regina Corteros katwas Davao. Pagtaron ta po eskwela taon Inday. Kaya atong amahan nga wa na lampuog naglawas. Shout out po ko ni Rosemary nga ga-working to Kanhulaw ila ka Ma'am Grace Galbe nga super butan kayo si Ma'am. Hi Ma'am. I love you to all.